Hai menaze klum ia wang ria menen mai hetzit keu zikreu ziket tingkum chang na zeng kai ze mingyu ba mai ting chua kedere insa paulia gera dale Nepal kadege chuna tingya political crisis kakloi bzigene India mramgu psuite me Ministry of External Affairs MEA na India mlei ne chuna tingya a Nepal kadei te beite tan mag hangya rangai zela muilei chirun magze Nepal kadege India me pamze chogu me lungka hare ma pnuida ge halakwang chang hangya India mugu Nepal kadei Kathmandu ge bamme embassy me du phone number pe ge zela muilei phone number zene +977 980 860 2881 banai plus 977 981 0326134 ipobe phone number ke India me Nepal ke dege bamza lungka hare me bamma halakai loze India me go embassy Nepal ke de Kathmandu ge bamne pegai jalali zaiting kumter hang bege South Asian countries ka chamcham bege za kakle beze pendo ta ze bamdele cheese du zatkat gene political crisis government te kan samsya bzegene ting kum chang na ze kai ze kana kum ge du Sri Lanka ka de ge du protest mra mena government sya bzegene kating khang me bone president du Sri Lanka ka de gu luton di dele chiruna makze ting kum chang na ze kai ze madai kum ge du Bangladesh ka de ge du lesina mra mena protest ze government te kan samsya bzegene Bangladesh ka de gu prime minister ze du nchi chi na patabam ge na lutolo ze kum to ra hangya changdele ze na ka ting kum chang na ze kai ze mnye kum ge Nepal ka de ge du kaklebe pet gu kakdai dele ai gum ze political crisis government te kan sabme siap zigene zai pnui tate siap zigene zai Nepal ke dei guchuna pnui sui te mrame home minister president zane prime minister ke changbdu patabam gene resign te ndele zeka chudele Nepal ke dei guchuna chona prime minister besui te me changdai gme bza chimak rai dele acheles du protest te me Gen Z leaders mramene propose te bza Nepal ke dei gu prime minister hangya tingte Nepal ke dei gu turam ki dilang begya chief justice samram rogedu dilang bapui za Nepal ka dege ampui mirolge samram bapui teurai lang bapui bizi former chief justice Susila Karkize propose te le zeka chedule Nepal ka degu government te insap chuka kadai bige prime minister changra hangge zane Nepal ka dege protest te mramene penilum pumze government go heki ikak sangbra mazane ministers mikiremes do hmine ruto kamdele zeka chedule chiruna magze tati bahma mage protest te me mina hankreuze skuimet sai zai haimingye peri me ka hazam bezegene Nepal ka degu prime minister KP Sharma Oli ne du tati bedam mage patabam gene resign ndele zekachedule za Nepal kadege protest te rahangya changbaza Nepal kade government te kan sabmene social media platform ka chamcham nkai je sruk chepo roge kadibe Instagram Facebook zene YouTube bente ton di be zigene protest brun magza Nepal kadege government te kan sabme siabe corruption zigene banai hnarya ram hangge pnui tabam hang ngaumak be zigene le zaga chudle za Nepal kadege protest te zena ka India manai Nepal kade mgu haram rai ge du Nepal kadege ne protest te mra wangze slogan saze kakle dele zaga chudle pose zigene India me Nepal kade mze hanam hrai te bam Nepal kade me banai India kade me ka ka tat ka halak be bam ramege India me spy mrame crime rame man ting sangze la muile je saling Zane North State Nagaland gena Nepal kadai kaklebe pet bam gena ka nagam ramali sigate rahangya tat mramze pizening ting yogar hang close Naga Student Federation NSF ne state go government ze rangai dele zaga chudele federation ne indiaram go Ministry of External Affairs MEA banai agencies ka cham ramze close pizening ting yoze Nepal kadai ge Nagaland gena nagamale sinamale sigate rahangya tat mramze ndai go melos du pize ning ting yuze rahega za India ram Nepal ka degena nguanga da rangai rahang state go government za ning ting yugera rangai de le za saling
Zaine Nagaland ge wongra bet chit ke zi kre zi madai ka changma tingmau tingchei ja tingruin du hang le ja chudle Nagaland go State Disaster Management Authority NSDMA menesa ja chumok dima kifre Kohima mokok chungpek samator tunsang waka jana Zenuboto district ya tingdu ruin chija ruigule ja ka chudle ja NSDMA mena rangai ja kahre be ndaw ben chuige State Emergency Operation Center toll free number 1070 ge halakai lo ja ka chudle Zan Assam di Mahaso district te tiba damai ting mui ting hi ge rasaum pe bizi anbes nuni sap ting kom him reuze suroko police constable spaim pe prunna bugu gimina pachu kaplu ze chai dile ze ka chudli Zan Indiaram go Prime Minister Narendra Modi Assam ge wangra ba hachit ke Hazi tarik kreuze ka chumbanai kreuze madai mai hangya the bete wongule iza ka chudli zai chiga samgya dichu unto churabe development project ka chamba te chura hangya 18,000 crore mi lepet betate gule iza Assam go Chief Minister Hemanta Biswa Sarmanen janai sumai ge sali Zana Manipur ge Kuki Mugu Spy Kuki National Organization KNO mebo India meze disi betelume suspensions of operation SOO agreement India ramga government meze bam bogu kem harmon kem chilip gene nagamugu area samukom ge kara hange kamkyo ge blam ge nagamugu bebo maring frontal organization mebo ne panilungai lagze lun magule zakat chudle ze saling Zana FMR Luton di Blambanai India Manai Myanmar Kademigu Haram Rai border kilometer changke je hai surukje hadai je kchum fencing kai blam gene tingkang je protesters je United Naga Council UNC ne Manipur ge nui nagame bam nagamgo areas gene puki tetka halak ben national highway rame national highway 2 banai 37 gari puki ternam chudle je kchudle UNC ne sa ja pobe protester be bam gene gari mro ibe pungba ka chamba gari leine je ten kar hangge peramagli zaga chudli za UNC mena protesters zagar impui kite namdi bizigene kahre bedoze supply saudra bize Manipur ge babam khamcham Central Valley Hills zene Southern Kuki me bam areas gerun magze Naga me bam Senapati Ukrul zene Temenglong ge dulei zaga chudli affected areas ze zane UNC mena saze panuine keze demand te bize te puiga maglei dizena protesters garim puki te nambaze pranti bibigule iza katsudele ai garim puki te nambegezne Imphal Valley geze kahre be dogule izane mama riagule iza katsudele Indiaram go Prime Minister Narendra Modi zu Manipur ge wangba kamai dizene te bete wangudele Zana Manipur ge kimgu hanam kya spy map bok cham coordination committee CORCOM bozne Indiaram go Prime Minister Narendra Modi Manipur ge wangke bmai hachit ke zikreuze ka chumai zaina state lui inchat ka kaizem dai total shutdown te chugule izaga chudule chpo mai gim ting chosun inchat ket hige te chuze Indiaram go Prime Minister Manipur ge na tan maktana total shutdown to bizet te bamgule iza sali za CORCOM committee ne saza Indiaram go Prime Minister Manipur ge wangke robze Manipur ge kaklebe pedbe dise ibete wanglabe zene development te wanglabe hangene mak zene zemename kize demand te be lunebe te puira be hangene magle zakachudele pose gene Indiaram go Prime Minister Manipur ge wangke bige boycott to ze nchat ka ngkaize madai state lui total shutdown to gule zakachudele paten maktane Aigena mai chitkeuzi kreuzi ketin kumchana zeng kaise mingeu ba mai ting chua kidere insa polia bezaloi gai radlei bigai zain kingai ni mleine ze todlei hai manaze klum